fiti ni asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Mamo aqua bashonko eba too much GHSO na ama so majimedwa diem na majimedwa studio na trending issues abetodwa na mede ebeso nebusa for we dia mitemo mitimika say breaking news akasa asabre abetodwa wo man Ghana mu na ensem no kire se special prosecutor Marthin na ekufu Addo wato no so abayi no se wonyina na tese corruption ni bribery cases ahodo akoso wo mamu tese ache o man no so kepudro akoshe ebinum ekotokuo no wonye mu hyemu na tese wo munya no won bring wo to book me kire Mr. Marthin Amidu sabre ni ntie no kire se wode ne nyame ne agufom na kade ne agu ho se edwuma no wo resign wonye biem na ebusafo mo bekai afi 2018 and na Marthin na ekufu Addo on the 10th of January woto ensa ede efre no say woman office na say woman medi sa enkomo no esanso hu say papa Mr. Marthin Amidu oyobi a very very straight ebano morals and say wo odi emra esunti no hu ni say obeba ama wodi atenetene aba wo maye emu ebano ye sika semu enkofo mbeso mo fa kweti kwan eni o man sika no mo o man no po no obetimi agina mu atwo mu nia aso atese o man no ebenya atenetene edi efimu na no enenam so ema ye swear no into office as the special prosecutor edi kan kra wo Ghana ye man yimu atese sa enstate no our constitution mu sa ne position no atese bribia no konya ebeda wa obi ebeyi obi esna na mu atese wo betena se as special prosecutor na se dwedie no wedi se wo behye ministers ye mpeni for politicians akese o man mu o man sika se na ekọ ne eba se wo bi beye na tintu o bo man na ponu nko mehye mu na tese wo mo aye case etia na tese wo maje o man no esika edema nti edubai ye de ehye ne nsa no na nipa dodo na ebo eniswade hu bi se na Mr. Marthin Amidu nkofa wodo edi ne ho adanse de anie Ghana ha penifo no bi hu ba kire mo pa ebi bedwane pa de omtikra bom esan se Ghana ha de ka corruption de yerim se bi esisi saga kese boss saga de bas branding saga kese de atiti bi o man mu pa even PDS kra da so wo ha tese yate won se na be si ne ye hu ne pomesi brenti na tese yenim se papa we ba wa ba na ne papa mu eno baba wo be chicheche enkofo na tese wo man no esika akodi nipa bonifo mu bi akotoko mu no wo beje edi ama wo man nanso ever since I didn't AC office no de biada na kwa kasa bebre na ene say otena say ene mi ni akade otena mi office ni mi nya safe otena say tese ensem de bebre ene wo de ebeto appoint ni ni aso no ye fasodie tese nke embra ewo ni office na ye de ahye ni sanu de Ghana ya nsheda emu bisa ade na sentema eba scandal yi na tese wo de na no fare for ho ekwebi echi wo de government official one ekwachichire John Dramani Mahama ye former president ekonso wo no ene ye government official one na tuli ni echi no Ghana for sheda eni anso ne dwumedie na no ena sabre wo bi nim de akenya na say aka ne say won ko Marthin aso ye for resignation letter enko ne say dwuma no onya nye biem na nso ni ne mu no waye na according to letter na abeto dwanom wo ka wo mu say wo de resignation letter yi de koma o Marthin se ne be ya wo Marthin betime tutu amamo foforo no no wo be yi obi esina na mo na tese waye edwuma no se na wo ma ahye mra se ensifa enyam na tese onipa foforo no eso abaye edwuma ne san no de entipa eteche ne se conditioner
woji tu mu ebra wo come mampeni office mampeni ni di hu nkomo special prosecutor position oni ni di nkomo conditioner na eda so woji tu mu se no be gina so aye adwuma no wodi tu dwa se ye se de ehia ne bia akade bia ebeboa no ene ebiem su obu a ye aban no ede bema ne se wo woni independence wo no nko betime gina na waye ne hwehwemu na ebiem su wo freedom a wetimi da nya document a ebeboa ma ne hwehwemu esipi no sa agreement na sa condition no wa hwa enima se ye mampeni ene na aban wo medu so na so akwa se office wo ba sorry anopa no abetena ho enumre no aponko ope docket aye se docket na ma ope far away se far away na ma just dey bia da excuses na Addo so okoye case bia sem kwa bodo onwa hu emu aye no de beto abonto kra na mampeni office anasa ban mu office wo bia frɛ yeni se to hu ni se sa freedom na wo ni wo na dwumadie emu freedom of action any ebiem so independence as a special prosecutor no nti ana wo hu ni say everywhere dey hu be hia pa say ye na dwumadie no wo beja ato because wo hu ono agata no hu fa so kra wo dey to position obra wo ntimi anya dwuma bia entu dwa na asem we beto dwa Ghana for just say wo bia so motro waka say aban we oh dabi say okay yemfa ne say se wonu Mr. Marthin Amidu mpo na nsem ewo mu se okay ya ma ne kwan ya ma no independence se na wo hia na ebiem freedom of action so wonu mpo at least and go every bebre mean to enya kwan bia mekanti da bio no obese Ghana for sa o government official one nsem no be to da no e pa che se aban na ye behind him or motivating this make us asem na because also we need freedom and we need freedom and no e pa che se de wo ye bia no so no aban no esase anaso o so asen e do ma kwa se ye nti ase do tawachi no opia se ya na ase de empa na Mr. Marthin Amidu wo be se won Ghana for ye tira se e bi so ka se aban no mu Ghana for nya rehemu nya dide bi o mu so se mo ba be yi special prosecutor e di abasa na be ya previous government saga who draw course so corruption cases e beto abontin atike bi yiro wo mu aye pay check kwa ye hu ye hwehwe mu aye hu enu ka hu asem na nka bo be ye mo be hwe na nka ma ye hu asem ma ye na de o se fata se ye jeli no do se fata se ye jeli wo sika ni ade wo sika now so for 2 good years special prosecutor Mr. Marthin Amidu plus on ye hu de do de bia na kasa aban no so ye ntese wono so ka bibi fa won misa no pose adwuma na ye de hye ne sana kosi sen ena hwehwebu no akodu hi ena na de bia tese kasa nkwa ena ato no na wo kasa nti aban no so ka wonti na papa no etumetie NCP na so ni niam no de abetodwa no ena aba se si ade de special prosecutor the first and foremost no ba odikan oba Mr. Marthin Amidu they say they were na kadia to wa resigning as a one year juma ni bemti mampeni empo bi for entina nemu asem we Ghana the old fa won no bomadian na fa so yen we comment section wo na ebiem so no share video we ma adofo ebusuafo bibia no so for na gen channel and some yen now we understand now we start follow yen our Twitter and Instagram account are too much GH _ Facebook also your hot and day a too much GH. Nana ama ohuswa enemy subscribe my crown.